Kad vi stvarno hoćete da nam zemlja nema parlament, da nam zemlja nema vladu, nego da nam ima plenume i zborove. Ok, šta su zborovi i da li je to po zakonu? Nakon što su živeli plenume, studenti su sada pozvali građane da se organizuju zborove. Poručuju, ono što su za njih plenumi, to su za građane zborovi. Međutim, da li ste uopšte čuli za zborove do sad? Osim recimo za onaj u Orašcu i njemu slični iz prošlog milenijuma. Nismo ni mi, a evo što smo uspeli da saznamo o tome kako funkcionišu. Zbor je skup građana jedne ulice, mesne zajednice ili dela naseljenog mesta gde se diskutuje i gde se predlažu rešenja lokalnih problema. Osim gradonačelnika, predsednika Skupštine grada ili predstavnika mesnih zajednica, i sami građani koji imaju prebivalište na toj teritoriji mogu da sazovu zbor. Broj ljudi koji je potreban da bi se sazvao zbor varira od opštine do opštine, jer se pojedinosti u vezi sa zborom definišu statutom i posebnim odlukama. Zahtevi i predlozi se usvajaju većinom glasova prisutnih, potom se šalju nadležnim gradskim organima, a iako nisu obavezujući, oni moraju da ih razmotre i donesu odluku u roku od 60 dana. Da li vama zborovi imaju smisla? Pišite nam u komentarima.